Kuchake mese mungana mwaje kurose county ya Nyamira kubatakana mu governor wa county ya Amos Nyaribo litukolera ni gakoleta rawe kansemeri ya Keroka asemero bile gendete ko bekwa so gucyokinya omucyo Keroka cyo municipality okona korenseme yo hasaikira namuna abwatani bande gati yabo naba MCM ni ko batogere getambo kiryo kunyara ko kinyo mucyo Keroka cyo municipality aribo ne gate birubuna nabigete miro bile myesene erikunyara ko ne kibune county ya Nyamira mune chinsemo chinda magendro kunyara ko ikirani kwa achinsem kolengana nere ni ganyare ko boli boy governor korose county ya Nyamira kwa neki munango bwatira na barasobe masoko nyara wikirania magendero niganyara kuboli amenye be county ya Nyamira bagana kerikeria kia Jensing kwa bangore krabe getemiro bilisene kwa neki ngukirani robo korri bwaje asensemeyo Nyaribo boy goni ganyare ko segetakati ya MC okorochi wodi kwa neki munango kirani bara magendero cha samenyi babo kubwatika ne chiro abete bakulira amenye be chinsem engakyo chikambini yo mwaka bwechiri bubere na merongebere nebere gose 2022 achi wamwageza weyo mumanye mubwati account manya korubuo ukote te abantu bao muno n'abana bao ngazira nereyo bwate batete iri ya Nyamira lakini ere okore gazi eira stili nero mo togo kora mwaka yo maboti garete twakachikura nanyara ngobe kiregento na mubuza rekanga ki ashyuguruki ebintakora n'ekiguruki yera icyacu neza ngiwate resource problems kibeza to twana ukikire kibeza cyekika ase egara meine neza narebe nyetire Keroka ngora atema more lakini mora ikia sentalite yongo jakobeka oyo korichi beze chinyingi orwa mabata onora mapata mangi ikanya Keroka mo wakane bango yo nginta baire binte bingi awutika twanje neza tobe kane kati omanyo ne beze yo muchoya koyo omuchoyo iko makarane meshara nendo